ngiyabingelela baba Nkosi umfundisi nomama wezwi ngiyabingelela elders and deacons baba Makhoba ngiyabingelela kakhulu kwelihle igama lika Jesu Kristu ngiyabingelela ama Phoenix ngaphansi kaKhanyo Ashas phansi baba Mlotsho worshipers ngaphansi kaMamduma ngiyabingelela umshayi wogubhu ngiyabona nenceka kaNkulunkulu macingwane emumva egameni lika Jesu ake shela umongcwele izandla enkulu egameni lika Jesu oh he is highly exalted muhle akakho wethu. Thank you Jesus. Sizofunda nje lelizwi bazalwane bese ke siyahlukana siye emakhaya. What a powerful service bazalwane. Suke eqaleni uNkulunkulu bemuhle, makuhlatshelelwa siyakhonza, makuthandazwa siyakhonza, makunikelwa siyakhonza. Ayibonge inkosi bazalwane. God has been faithful. Ngicela sifunde Revelation chapter 21 verse 4 isambulo u21 sizofunda iverse lika 4 egameni lika Jesu. Ngicela ukuqala nje ngifunde ngaleli engeliphethe uverse 4 uthi and God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Ngiyacela ophethele isiZulu. Sambulo chapter 21 verse 4. Azesule izinyembezi zonke emehlweni abo. Ukufa akusayi kuba khona, nokudabuka, nokukhala, nobuhlungu akusayi kuba khona, ngokuba okokuqala kudlulile. Moya ongcwele siyabonga. Izwi lakho linamandla, izwi lakho lidala izinto zakuqala zendlule bese uvela izinto that are according to the word of the Lord. Namhlanje ngiyathandaza egameni lika Jesu ukuthi izinto zaqala, nyembezi zaqala, insizi zaqala. Father, give us understanding ukuthi wena uNkulunkulu obonayo ukhala kwabantu bakho, wena uNkulunkulu ontaba yakhe kuyabonelelwa. Siyabonga Alpha, siyabonga Omega, siyabonga athu David nguyena olapha izifo zethu, uyena othethelela izono zethu. Baba, we declare izono zaqala ziyandlula, izifo zaqala ziyandlula, ubuthakathaka baqala buyandlula in the name of Jesus Christ. Ngegama lika Jesu ophilayo. In Jesus name, amen and amen. Singahlala phansi ayibonga inkosi. Bazalwane kafishane la izwi likaNkulunkulu lithi uya kwesula izinyembezi zabo. Ayibonga inkosi egameni lika Jesu. Laba bantu abazosulwa izinyembezi abathandekayo kuNkulunkulu, kodwa emhleni yokuphila kwabo bakhala izinyembezi. Kodwa ke uNkulunkulu ngalelizwi usinike understanding ukuthi muyikholwa kuneyinhlupho ngeyinkinga lezo inkinga ziwunyembezi phambi kaNkulunkulu. Since wakholwa mawungabali inkinga ezakwehlela, lezo inkinga inyembezi eyirekhodiwe emaphakadeni. Uma ufika emaphakadeni kube engathi lelizwi lithi kuzothathwa ihandkerchief bese uyasulwa, kanti kahle akuzukuthathwa ihandkerchief usulwa inyembezi, kodwa khona into oyonikwa yona. Lento uyothi muyibamba inyembezi bese ziyanqamuka. Kunemiqhele ebekelwe amaqhawe abantu abakhonze uJehova, befelwe bakhonza uSimakade, behlupheka iaccount ingelamali. Lokho okwenzayo mntaka baba, ngiyazi ukuthi emthandazweni mawuvala indlu uthandaza
uyakhala manje kodwa lezo inyembezo ikhala ekamelweni lakho uma ufika emaphakadeni ziyosulwa khona into oyonikwa yona lento oyoyithola. It will be like a dream ukuthi wake wahlupheka wake wazondwa wake walahlwa wake wabukelwa phansi ngoba uJehova eseshilo kwenzeka njengalokho eshilo. Ziyosulwa izinyembezi. Why every believer wonke umuntu kufinyelela la athi Nkosi selokhu ngakholo yini engathi zinginetha kakhulu kodwa unyembezi nonyembezi olikhalayo there is a moment ezayo emaphakadeni la liyoguqulwa khona. Singahlala phansi uma iBhayibheli lithi izinyembezi zabo ziyosulwa uma interpreter unyembezi fanele ubuke inhlupheko qala ekukhalisayo. Ayibonga inkosi bazalwane le nhlupheko hayi ukuthi yinhlupheko kwesinye isikhathi ekhalisayo cha yinhlupheko ethi ngathi ngithandwa uNkulunkulu bese ngidlula esimeni esinje. Why Lord if you love me uvumela ukuthi ngindlule ebunzimeni undlula ebunzimeni ngoba kahle hle bonke abathandwayo once you are loved bazalwane kune price ekhokhwayo kune inhlupheko ezehlela abathandwayo. Lithi iBhayibheli uJosefa wayethandwa ubaba wakhe wamthungela ingubo enhle wase ephupha amaphupho lamaphupho ayekhomba ukuthi akuyona ingubo kuphela ethungwe ubaba wakhe kodwa nasezulwini khona into azoba yiyona. Lithi iBhayibheli wathi angachaza amaphupho akhe baqala abafowabo bamzonda. Uzondelwani Josefa? Ngizondelwa ukuthi ngiyathandwa ngoba uma uke wathandwa uNkulunkulu kukhona into efanele zikulimaze khona into efanele zikushaye khona abantu abafanele bangakufuni bangakufunela ukuthi uyathandwa uJehova. uJosefa wazondwa abafowabo khona umuntu ola endlini ave uzondwa baze bathi unesinyama unesichitho kodwa ngizokutshela ukuthi akusona isinyama. Inkinga yakho you are favored and you are loved by the Most High God. Abathandwa usimakade kube ngathi banesinyama kube ngathi abafunwa kanti uthando lukasimakade lubambethe wathi angathandwa uJosefa. Kwaqala impi emhlabeni omunye uzothi Old Testament leyo uJesu wahlala nabafundi bakhe ebathanda but ngelilanga wabanika intshumayelo engehli kahle. Bengicabanga ukuthi Jesu mangihamba nawe uzonginika amandla ngikhipha amadimoni ngiphilisa abagulayo abantu bashaya izandla kodwa uJesu wathi ningamangali uma izwe linizonda ngoba alingithandanga kwasekuqaleni. Kusho ukuthi uJesu esekubusisile wakwenza washumayela wakwenza wathandaza kwavuleka iminyango wahlabelela kwabusiseka abantu kunenzondo ekulindile kunamazondo kunabantu abayofunda umuthi hayi ngoba beyabathakathi kodwa uJehova mayekuphakamisa bayokhwifa bayokuloya abakuloyelini ufela ukuthandwa amazulu awungizokhuluma namhlanje
ngoHana owake wathandwa umyeni wakhe kodwa uJehova wathi khona izimpi ekufanele ngiyivuse kulaba abathandwayo. When you are loved kunezimpi zakho nje zokuthi uyathandwa. Uma uthandwa weHana uJehova uzovala isibeletho sakho. Jehova wenzani? It's because when you are loved kunezimpi zakho, kunezimpi zokuthi uyathandwa. When you are loved, when you are loved, kunomuntu la endlini awazi kumele wenzeni. Nasemsebenzini wathi ungathandwa abaphathi yaqala inkinankina ngoba when you are loved ususenkingeni mntakababa. Kuneyinhlupheko nje ezehlela abantu abathandwayo. Bazalwane ngicela ukusho uma nizalwane u5 kini bese uyasola ukuthi umzali wakho khona umthanda ukunidlula nonke. Angithi niyazi leyo nto leyo. Lalelani ke bazalwane, khona into ongayiqapheli ukuthi namzukwana umzali wakhe eshona aniyukukhala ngokufana. Khona oyokhala qandule akakhaliswa ukuthi kushoniwe kuphela, ukhaliswa ukuthi besengizothandwa uba, bengithandwa umalo, bengithandwa ubaba, kodwa ubalo uzonginika lolu thando. Kodwa wena ongathandwanga ithemba lakho liba kuNkulunkulu, amandla akho aba kuNkulunkulu. Konke okwenzayo ukwenza ngoNkulunkulu, hayi ngabazali, hayi ngabazali, kodwa ukwenza ngoNkulunkulu. Uma umuntu egano kuyenzeka uthola ukuthi benabanye abantu akaphila nabo before akathandana nabo. Laba bantu baye bakhala bethi ungilahleleni. But the day lo othathiwe kuthi indoda ihamba ngewheelchair, ubuhlungu behlela lo ohlala naye, abehleli laba baliwa. So uJehova ezinye izinto akakufaki kuzona ngoba khona inhlupheko, ufaka abantu abathembayo ukuthi they will stand enhluphekweni naloyo muntu wohambo lwabo. Wena hayi ngoba ungathandwanga kodwa khona inhlupheko obungeke uyimele nalomuntu owuthi umuntu wakho. Khona inhlupheko zakho ungeke uyimele. uJehova wakhetha umuntu othi lona hayi ngobe muhle kunalaba abanye, but ingoba inhlupheko zalendoda uzoyithwala. Ayibonge inkosi, ngiyakubongela ukuthi umamukela uJesu njengenkosi nomsindisi ngoba inyembezi zakho zisazosulwa. Khona into enhle esazokwenzeka, angisho emazulwini kuphela, ngisho nala emhlabeni khona abasazoshaya izandla bathi uNkulunkulu wakho unamandla, uNkulunkulu wakho uyaphila. Wena nje uphunyuke kanjani la, kwenzeke kanjani lokhu, ubatshele ukuthi uyena okwazi ukusula izinyembezi. Ziyosulwa, ziyosulwa. Someone, khona umuntu okhalayo uNkulunkulu, khona abantu abakhalayo. Ushintsha amabandla abantu, ukushintsha amabandla osikhathi baku-interpreta lonke. Kodwa nale ndaba okuphuma ungene babandleli kanti wathandwa uJehova, khona ibandla likuvukela, likuvukela uzwe ukuthi yabona la angeke ngikhonze la ngoba nginganyelwe uthando lophezulu konke. Lento engiyiyo angiyinikanga kodwa khona onginikileyo. Manilwa nami ngenze njani? Mayephuma akaphunyiswa ukuthanda ukushintsha amabandla. Usave into kaNkulunkulu ephakathi kwakhe, usave into kaSimakade ephakathi kuyena. Mntakababa, kuneyinhlambo ohamba nazo eyikhanda inyembezi, kodwa namhlanje uJehova uthi angizokutshela ukuthi uyena umesuli weinyembezi. I can see you are crying, you've been crying, kodwa ukuJehova
okuyena osula izinyembezi ziyosulwa izinyembezi zabo ubuhlungu abusayokuba khona nokukhala bazalwane uyazi mina khona into engijabulelayo uma ngingena enkingeni angiboni inkinga ngibona inyembezi zaleyo nkinga bese ngibona uJehova oyosula bese ngithi Jehova I thank you for my troubles I thank you for my tears I thank you when I walk in the dark valley uma ngihamba nasesigodini kodwa ngiyabonga ukuthi wena osula inyembezi ukhona wena osula inyembezi ukhona ngicela ukuqeda le part bazalwane ningahlala phansi kancane uJosefa uma abafowabo bembona ubalethele ukudla uma ebalethele ukudla uJosefa egameni lika Jesu siyabingelela ubaba ke simshayile izandla ezinkulu egameni lika Jesu glory 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 thank you Jesus uJosefa uma elethela abafowabo ukudla uthunywe ubaba wakhe mayeza kude kuthiwa nangu lo mphuphu wamaphupho ngoba ngizokutshela ukuthi when you are loved kuneyinhlupheko ezikhandwayo kunemhlangano ebanjiwe njengobula ukuze wena ungene ekuhluphekeni but the reason why uzongena ekuhluphekeni is because uthandwa amazulu othandwa phezulu uyazondwa emhlabeni ofuna usimakade akafunwa emhlabeni uma eqhamuka uqhamuka baxoxa ngaye but abaxoxi into eyiningayo baxoxa ngento eyavela ezulwini yehlela kuye okuyiphupho bathi nangu lo mphupho wamaphupho somenza njani zaqala ke inhlupheko eyidalwa ukufavor usimakade eyidalwa ukuthandwa kuNkulunkulu kwathiwa asimbambe simfake emgodini bathi bayamfaka emgodini kwasho ukuthi bafaka umuntu othandwa amazulu ngoba noma bangakufaka kodwa liyanqaba izulu ngoba you are loved by the heavens necebo lamazulu fanele lifezeke akwazi uthandwe amazulu bese kufezeka intando yabantu bazobulala ukukubulala kodwa ubulaleki ngoba kunecebo lamazulu ngawe and you are loved by the heavens kwathiwa no asikwazi ukumbulala asimkhiphe emgodini bamkhiphe emgodini mabaqeda umkhiphe emgodini kuqhamuka amaIshmael bathi asimdayise lalela ke unyembezi lokuqala oliyosulwa ukuthi wangena emgodini unyembezi lwesibili ukuthi wadayiswa angazi ingakho inyembezi zakho elesingisi lithi every tear he will wipe away every tear uma eqeda ukudayiswa kwasho ukuthi namaIshmael azomdlulisa eGibhithe mayefika eGibhithe zakhala naseGibhithe umkaPotifar wathi konke angenze yona lo bhuti wathatha wafakwa etilongweni ngoba inyembezi kuke kube unyembezi after unyembezi ukuhlupheka after ukuhlupheka kodwa ngiyambonga uJehova oyosula inyembezi emehlweni akho oyosusa usizi ekuphileni kwakho ngiyambonga namanje angiphezi inhlamba zakho inhlamba esekhanda lakho inyembezi zakho yabona nje bakuthiwa uyathakatha inyembezi lezo kodwa ziyosulwa ngelinye ilanga uyozesulwa abebuka-ke laphana kwasho ukuthi inhlupheko bazenike kube iQ uke uphase le kuqhamukele uphase le kuqhamukele mayengena nje etilongweni ukwasho ukuthi nenhliziyo yinhle ngoba uma umzalwane ukusho ubhethlewe na inhliziyo enhle kuphushwa amaphupho uinterpreta amaphupho abantu aba-interpretelayo baphuma ejele yena uyasala ejele angiphinde bazalwane ukube lenhliziyo enhle umzalwane uthi uhluphekile usizo omunye umuntu oxakekile aphumelele ngosizo lwakho usale enhluphekweni lalela nike uyabaqala uthi mase uphumile ningikhumbule mabe phuma bamkhohlwa niyazi kubhlunga kanjani ukukhohlwa bazalwane wake wangena enkingeni wafonela umuntu okwamsiza wavele wangalibamba ucingo ngoba you feel ukuthi ngilahliwe unyembezi lwakho nalolo kodwa ziyosulwa izinyembezi emehlweni abo
lalelani ke bazalwane nayi into engimuvayo uJosefa kwenzeka waphupha iphupho inkosi kwase kufuneka iinterpret why you are here today kunezimo nezinkinga ezigcotshelwe ukuxazululwa nguwe namhlanje kunogcobo oluphakathi kwakho engizolumemezela ukuthi kunenkinga noma bangabiza uprofessor babize bani iyoxazululwa nje ugcobo lukaNkulunkulu oluphakathi kwakho kukwala useyinkingeni uyolandwa eyinkingeni uJoseph bamlanda esejele kwathiwa the king inkosi isiphuphe iphupho kodwa ke leli phupho lifuna incazelo waphuma uJosefa wachaza iphupho wasenika nencazo yephupho kwasho ukuthi bazalwane noma uJosefa wakwambona emgodini noma uJosefa wambona edayiswa abafowabo kodwa inyembezi zakhe uJehova usekhona onamandla okusula inyembezi kwasho ukuthi inyembezi sokungena emgodini inyembezi zokudayiswa inyembezi zokuboshwa kunoJehova osula izinyembezi kunoJehova osula izinyembezi mayeqeda ukinterpreta iphupho kwasho ukuthi seqala isizini yokusulwa kwenyembezi lalelani ke bazalwane ayikho into emzima nje ukuba umzalwane ngesikhathi esulwa inyembezi la babamdayisa kwasho ukuthi sekwehla inhlupheko kubo zisulwa kuyena ukuthi ayosula kubantu abamdayisa lalelani bazalwane uJehova uzogcoba uzoshumayela kusinda abantu abakubiza ngomthakathi uzokhulekela abantu abaqalekisa babusiseke kuvuleka izinto ngoba maye kakusula inyembezi awuna choice usula abantu bakhe nometha benzeni kuwena uJosefa ke maye qala esulwa inyembezi unikwa ipotion embusweni wenkosi uyabusiswa sekufika abafowabo abamdayisa babulawa indlala awu Jehova osula inyembezi awuhambele impilo yethu namhlanje ngegama lika Jesu awu ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu ake kuqala isizini la othi umucabanga ngeinhlupheko bese kuvela uJehova osula inyembezi bese uthi baba ngiyabonga wena mesuliwe inyembezi kwangathi wangibona ngalesikhathi ngikhala ngalesikhathi impilo ingivalele khoneni wena Jehova ungumesuli wezinyembezi namhlanje kwathi ngimemeze ngithi mesuli weinyembezi bakhona beze kuwe neinyembezi mesuli weinyembezi mesuli weinyembezi oh khaba shatha yabaya mesuli weinyembezi ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu mesuli weinyembezi siyakhuleka egameni lika Jesu egameni lika Jesu wipe away every tear Lord in the name of Jesus Christ ilokho nje ebengizokusho egameni lika Jesu amen Hallelujah uyazesula inyembezi emehlweni ethu hallelujah uyazesula inyembezi bengizothi mina ungabusayekela it is almost isizini yokusulwa kwenyembezi bengizothi mina ungabusabuyele emuva because the season yokusulwa kwenyembezi isisondele bathi abashoyo bathi kuba mnyama kakhulu masekuzosa loba buhlungu uzwa ngathi sebungamandla kakhulu bengizothi mina salusa ubukudula because it is almost the season bengizosho njalo nje ukuthi noma ubona ukuthi inhlupheko seyiba nzima kakhulu it is because sekusondela isizini mani mhlambe kuzodlula usuku and then kuqala isizini
khona yokusulwa kwenyembezi. Ngithanda osula inyembezi ngoba uyakusula ebese kunikeza i-crown. Mina bengizothi salusa ubuhudula ngoba ikhona imkhele ebekelwe abakhalayo. Ikhona i-crown ebekelwe ukuthi uzoyinikwa emva kokusulwa kwenyembezi. Hallelujah. Ngicela siphakame sonke. Uyazesula inyembezi. Uyazesula inyembezi. And usomangala ngelinye ilanga sewusho njengo-Elizabeth athi yenze njalo inkosi emhlene yangibheka ngayo ukususa ihlazo lami. Hallelujah. Ake sivala amehlo. uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu onamandla, izwi lakho liqinisile, izwi lakho Jehova limi liqinile ezulwini, athohlabelelayo nokubaziwa inkanyezi kodwa izethembiso zingewe. Babana namhlanje sibambukusho kwezwi lakho ukuthi impela wena uyazesula zonke inyembezi emehlweni ethu. uNkulunkulu ngiyakhuleka namhlanje ukuthi isandla sakhe sinamandla ngathi singathinta leyo naleyo nhliziyo edabukileyo engathi singaqinisa lawo madola axegayo. Isandla sakhe sinamandla engathi singabathwala abantwana bakho. Siyabonga uNkulunkulu wethu egameni likaJesu. Amen.